Karbiri sonim sorong aje, sertalin katalon panahot India Presiden tanang cetong nungji pusi kesia satumpen pachinipon. Dong kamukamalong Kongres Rajcari atumpen Jai Bharat Satyagraha amai kangni. Asam angkang pi school class 6 pen class 8 an English medium convert at jipalong cikroy dun tek te pupen AASU Karbiang long arua tumpen kacesong pon. Football kapathu pen kang tu yang deng an kacepalong dun tek long kiring tiapan dhuniram timung pen karcu pon. MOS Surhinira Inkoraisi, Kapachunda Prang Japan, MOS Surhinira Inkoraisi, Signatory Atom Union Minister Sarbananda Sanuwalapan Kacetongda. Aprang si birta kilara to anapan kardom pajirlo kardom, non birta than jebang sami o jang terang pi, non arjo ikha birtang tompe. Jang mini pioneer kebarni, Kesia Central Committee atumpen amithanga sa hemalong pirangkia mai ingipon. Laso pirangkia mai along, Kesia samaipu, Chandra Singh Krupen kapachinipon ki. Karbiri sonimso rong aje ingdeng phokep kechok mati sertalin katalon ponalong India Presiden Draupadi Murmu sitaminang cetong dunja phan lamchak cepachini pon etlo. Kesia Central Committee bitung atum pen cetong nam sila so puthak pachini pon long etlo. Lapen India Presiden Draupadi Murmu sitaminang cetong dun po pusi lamthe nang pachini dun pusi Kesia samaipu Chandra Singh Krupen pherangkia thengnu ningje pon. भारत प्रेसिडेंट माने भारत राष्ट्रपति इंडिया प्रेसिडेंट भांसी वांग हांजी पुल बंसो का पांग दाट तो लसो टेंग पेन मिली तुम कार्बी कल्चर सोसाइटी ता चिंवाई लो लसो लम चेदोन लो लसो के चेदोन ना टेंग पेन इली तुवा कोपाई दा केमेलो कार्बियारा रफा के दामतांग तारीख ट्रॉक सियान काजीरंगा लोंग Inara rong aje Elephant Festival hala solong itu Indiana Presiden nang tong dundo hala solong si bajina cap apor ni litum dar kohora ala police gas house along ni litum mana hang sa dak tong dundo dan ni litum ko tong dundo so ni thanbo je ni litum la bangke nang jo phapa mege kalilang nang par litum me si ni litum formalities lanji Sejak tak bikin pencipta kebanggaan ni tong labangso kar bikin strong aja long. Kasar talin kar colong nang di mana tong duit nang dari kerja tong labangso kang pumai ke nang si punai. Labangso ko cilung dia lo ni tong pajit tu lo basa tempen. Alang di bang nang tunji pusi alam cakap sondo. Si tajak ding ulang pot apor penapor ni teman baca ni. Basolam sini namanya. Sebezo kado kabe pernah alam di bangke. Karbiri sum sorong aje sertalin ka chu talona hut aluri ke chu hang dun jia phan alang de chu tong dun do se alang ke wang ji phan alang chak do la pen ko puthot isi formalities bang thunang la so ji final ke final ji tan an bang ke alang wang ji pu sinang che chak dun do se solam the bang na sinang pang dak pu bu chu ji la pen ni alang the prek ke alang ban thang ta tan dun ji la pen ko pon puthot ni tum Karbiang long Autonomous Council ASEAN dan Jenglok. Penang on kado ko betum pen ba kado be hampang song atum pen ko chingwa itu po. Sikoson si litung la bangso Golden Jubilee. Hotel la sertalun ka chuko talon la rong galon den gupi talon long jima. Kado ka bila bangso ko chera ko chetu the jima. La so putha ko itu tapin den chingwa po. La so pirang sin dem sain den mageden pon jeng pon fit. Maka sudah Karbiri sonimso rong aje ingdeng phokep mati sertalin katalon pon ki kedamtang karbiri sonimso rong aje ingdeng plikebra sirke ba hotpen pangcheng pon phitlo lasi ingdeng phokep karbiri sonimso rong aje ki laningkan isek katalon pon verlo asona sona jai mek deng pon bomlo lasi laso katalon pon mati jai mek kedeng pon alonganta ratatum nanga chitudun verjia phan kesias akong chunbang bidya sing rong pipen tuning ripon ko ada plian kan bangke tarik cricket thom bangke idokar function ason situm ke matha mek dulu positan lo tentative adet bangke 13 February positum than lo lapen lasolong na tum han pachin na tum lo pohelo nilitum tunang tum chini lo 49 tijudan ningwe 19 February raso ho thang thang chiklo ho bani tum ka jo pa ke pang dag lo
Golden Jubilee ke ningkan si apa sih dengan ketalon po lapang mafebel pakai angdung kitilo. Kaso po sini tum ke non ke ningkan siang bong acu klojon tin te isi ini program ke deng pantun ke borilo. Apen first program mangke cu thang ciklo tarik inkoran ke apply tum Samsung ting karlian ke talon hot pensi tum dak kubi honmilon di pensi hirbang amai di pensi tum pangceng pono. Ason thaka program tin ciklo jon tin itu bisina program doji lapen asong ba bentum la otomas konsep cingki sing Golden Jubilee hot ko pipi man itu mo phi tum kachiki mu meji aso hon mitum ke matha mek do silah phanta da ka itu si permanent ke semana site ke bode phantum matha pondolo asila ke tum ke otomas ka cingki la asi mo tum pangdak po sita son sin kan siang bong sini tum aso Golden Jubilee bangke Sertalin bangke kataloni phantum kasi sigdolo asi lan bela senang tum phan ahot pan ahot hang bomji la penasan si tum sini program itu pan apang dak pipon bang hejun ang macam ni dulu. Jang mini pioneer kebarni ni jangkar bianglong dongka muka marong supialong Kongres Ratcharia tuma methang sa hemalong jai Bharat Satyagraha pu alam thepen pinimai ingipon. Bukan kalau kita join parliamentary committee konferensi langsung kuarin dari bukan. Mudah menikah, ya tidak muzi ada. Nasi langsung putar makan itu, tegaknya, lagi langsung bang. Social media long kache thang plu pir thia long ke plang nai ingdeng hini Gautam Adani koson lapen konat penselang li along ko pu ana tangka ke wangsi pir thia long ingdeng hini an ke plang nai pu ke le don rok ma pu aputha Kongres pe nabang so aputha klardak pe nang pachini vek nang ji pa jok Kongres atum do de sang si kache song pon bom lo lapen non ke wang ji suri ni ra ingkorap ning kan election ke Kongres atum si sarkar ke chari pon vek pu kuta APCCMI pu RP Sharma hin pen pachini pon lapen ke non he jong dipu birola pen rong klimplam ka cheleng atowar kilometer kre troksi ni troksi ang bong patang det ke lamso galilo lapen ke mesenji atowar galilo lapen ke lahaya tangka ke dispur si chele lapu kusi APCCMI pu RP Sharma hin pen lam the arbokon lapen pinilabang so mayalong aluhia manben APCCMI pu RP Sharma Happy Sharma ex MP lapen APCCI along Kongchunbang Nirmal Langthasa Veskar Bianglong Maipu Singteron ex executive members Elix Inkipi Abarim EM lapen ke thegeding atum chetong dun pet pen insam jin pen bajer mipon hongkram pen long kirong pikar bilong ria birta Kongres ke ada hukat lami pajubai lami inji Kongres lagi Ache thane bolo karbiolo Thomas Council to bole yang kau thano tadi fraksi oke di fraksi yang bol ketua tangga tadi mana di fraksi sih tadi banyak kilometer ke fraksi ini yang bertangga nada karbiolo ada kod Wala ringan na order pila. Mori na condition certificate pila. Atau kaya lo. Husiar. Asa mangkang pi school ke do anta class 6 pen class 8 ang dengan ke English medium ka selam jipu Assam government atum sai ke deng ponalong All Assam Student Union AASU atum chikroi dun thek thei pupen jang mini pioneer kebarni dipuru Samsung Singh ti Amir Biri atheng no along AASU Karbianglong District Committee atum pen ka chisong sai ke deng pon Husiar. Okham sarkar husiar. Hati bakau pikar kora okham sarkar hai. Hati bakau pikar kora okham sarkar hai. Asu long live. Assam government atum pen Assam ang kangalong kido an school class 6 pen class 8 an English medium ka pinchong ji palong chikroi don thekthi Athe Assamese chot kali karbi la pen kaprek ahoyalam kido anta virdun etpo Athe class 6 pen class 8 ang deng anta English medium selam to 8 polute non claim somarato mit hangalam ka charli jia dimanta vedetpo lasila so puthaki AASU atum pen chikroi don thekthi pusi AASU Central Committee dun Kongchunbang Surjon Hanse pen ning Jepon English medium selang tum sikeban jipu sipu sida me elitu mangke kache song bai la pulo ja class 6 pen class 8 anto kali nitum dak nitum karbi mithanglam dado
Assamese alam tado Boro alam tado lahai people si ke pawir kang tung no lahai tum jong si litum elami ki jong si elami ki pen jong si Charlie le ba litum elami ki jong si ke pawir lo pulang te nitum non kewang bi ba ki thurmi owe ki mitum phan ke kang ting anarsi ki bidam pusila so sarkar tum kapinjong la so posi tum pini chesong nangkok lapen ge tum hekdam long ji je kapre ka stelong sidabe North India puno ba South India puno alang nitum ami thang alam pen ka Charlie si pini an ke the arleng the cheman sida me alang tum ke don okhom sor tumi dik Assam chief minister pulo je Assamese school medium long ke dam si English to thek pukai la ke kacho bailam alam mi thang tuma somar tum bangkon phansi government school long ke toy ma do Assam MLA pendang lok MP minister la pen ke nitum EMCM koma ma somar dum si LP school long ba government school long ke toy do nitum hat alisam bitha jong si ami thang tum somar phan jong si la tham phan to rekte ami thang kar bia lam punon Boro lam punon Assamese lam jong si bala tum pathek tung te pong te alang tum dak kiduk det kiduk kelak arada phan latum kapang manghu pendang lok latum English class 6 pen class 8 sidame especially science and mathematics ta jong si mi thang alam pen jong si Charlie Panjong si ning ke hang lo pong te anso se kang tuyang deng tame imi thang ila mi ki pen se me ke thanji la pen ke ining ke doi la somar tum hatame la mo ajak dingluang se me la so hormudi sita me non bang ke la alang ni tumang ke ami thang tum Delhi pen kupi ma kipu RSS kupi si kipu ma la so teng karju por si pini tum che song konang ko la si ni tum non ke bang jilang arni se me ni tum EPSU Assam Sahitya Sabha lapen ke nitum ASU lapen ke Boro Sahitya Sabha chokali nitum kapre karbial alamet amai punon ba missing lamet amai punon kapre pen nitum chingwai siang so senon ke bang jilang arni sidame laso hormu ko opos jila pen nitum ingtangra pen ka chesong sidame nitum padu ponji all over Assam si pini ka chesong padu pon lo pipon ma pulong te la so hormu ke itum han ka phere me elami ki jong si available te khai ta me kivir lo lapen ke itum emi thangalam pen jong si ke Charlie thek pulo dang te itum pelo poho English to itum ka prek alam me sineme bang phan than thek ji sida me alang tum ke English to pulong te itum elami ki sida me kivir lo la so posi pini itum chesong nang kok Ason kapathu ning ke hang lapen kacepaduk kacepaning ding polote kang tuyang deng anta pathu dun long bomji la songsi puloniam isi constituency ka parlo puloni korna bearong amikar sekaring ti lapen achor basapi teron pietu masopo longkiring ti football kapathu ning ke hang o lapen kacepaduk pen amethang chebor ajok kang tuyang deng anta pathu dun long bom la pusona bang phua phan aning kirung dun lapen aning kapathe dun ja phan jang mini phainer kebarni Puluni APHL siamai phu Dhuniram timung lapen Arya sang huatum pen ahem an humri damsi longkiring tiaphan karchupon lasong si alang li kapathu ki cheng si lake Puluni Vaisong Club lapen Dipu Morning Star FC Hills United FC Kamla District Arunachal along si pathu pondo Puluni pen sarhoni ti karbilong rebirta lada khabar rat tumpen isi alang lephan kapre ka tournament along kacepati itu napot madang te alang di pankarcu madang te ningkirun lan suse kapre tournament long liga long patudun Japan lapen uwe kimia tumhan ki bang uwe kimia tumhan lan suse aning ki parung labang so long kiring tiapan pini ahemalong eletum hawar tum bangsi lapen media kadok we abutung tum bangsi labang so karcu masih long kiri inti alang li keceng sia bangke ladak Puluni Sport Association andar lapen alang li tumarong jungjung alik do kurna berong Vaisong Club ko laso Vaisong Club long pensi alang li keceng si ke pathu abang ke awar sayan pon lo laso pensi akapre kang deng Puluni Sport Association long pen alang li pathu cepatir pipon lo lapen ke kapre kang deng long alang li pathu dun lo lase alang li ke pathu dun adim ke lapuhan lo ho ASPL Assam State Premier League 2016 aningkan sitame dipuat tim pen labang dipuat long lo ke pathu bang ke lapen Morning Star atimalong pensi alang di halabang so 2016 aningkan abang ke player selection long dun lo pen halaso tim long si pathu dun lo laso pen ke aku puthot alang li
orja kabalong Guwahati along 2017 aningkan sitame Morning Star pen alangli puthot ke pathu dun Japan a chance long ponlo awar sailong ponlo laso pen non het jo bordoloi trophy halabang so long sitame 31/3/2023 labang ke Hill United di Poti melong pensi alangli pathu dundo lasi alangli ahok tema alangli aphan kanto kabe fokus ke bang ugelang sitame alangli ke pathu bang aning hang u ajok si labang so angdeng bang kapre angdeng long sitame alangli cebor ie dun pen lapen kapre ka kero pipon lo las suri kero pipon lo nili panandar tu pot ni kana yo jume la son nang pi pot suri kar choro pi nili putat aku hala ke choro pi tu pon pola hem asabura sar pi bri nili pan ansu se ning nang rung dun pot lapen aprang ansu se nang apa thek dun pot choro pi lo Abarim risim kangtang orasong mati MOS surihini ra inkoraisi atumpian central government atumpian kacetok pon MOS surihini ra inkoraisi kapachung serak Japan songalong klaim bari matum kidamtang jang mini phai ki thompian jang mini phai ner kep arnian dilhiarong supialong sai klaim ponsi Union Home Minister Sarbananda Sanuwal MP Horen Singh be atumpian chetong si RD Doklongpen chingki chethan pon Labangso ka chingki ka chethan ponalong political packet, special economics packet, cadres rehabilitation packet, lapen withdrawal pending criminal case, lapen MOS surihinira inkoraisi along ka chetok pon kapachung sirak ji aphan chingki chingwai pon. Labangso ka chingwai pon along topon deka barwa, DIB Ministry Home Affairs AK Misra Advisor, Northeast Minister Home Affairs atum chetong dun. Lapen surhini ra inkoraisi jang mia chiklo angbong joint monitoring group meeting pa dopon pu pusilam chak chipi pontu labang so kachetong damahot MOS surhini ra inkoraisi signatory pen bang so kachetong damalong signatory satum rijak dera ran rongpi prodip terang dili pi dili lapen longki winbe Pinya bieta lansi kangton lo kardom